balik kene wae. Lala jodakep cenah. Wageus ngalehek-ngalehek tadi. Wilujeng angkat nuhun areng-arengan. Iwanur Marta nuhun Bapak Ridho nuhun. Areng-arengan apana boy apana roy Iwanur Marta saringeun nuhun kulana. Bapak Panglima Pak Agus Karsanun Panglima LMP Bekasi mohon Arto yang sareng ababay Sekjen LMP Kabupaten Bekasi kasama kuasi diri iya kedur jangeji cik 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 siap kuasi diri kedah jadi Siap, Bang Ira. setia Ais jajab salendang baik alikot pede motor mustika jaya ya wajah bala AO baik Korlap LMP Kabupaten Bekasi Mayan niat salendang naik hayang apa barengan panggung bisa alikot pede Ya, Bay. motor mustika jaya nah iya biru pembusa uyuna jajab salendang AO baik Korlap LMP Kabupaten Bekasi hidup kumpul Alegon Haji alikot Nasib pede motor mustika jaya Pamai Matengiring jana Pak Umar ya. barengan Kairing Bapak Haji Nasib Cimuning sepuh Mandor Nur Yang diserengan. siapa Pak Umar yang punya rumah makan hijau mustika jaya Allah aturan kepayun yang diserangan apa maya mustika jaya Tengiring mah anu mana Bapak Haji Nasib itu yang diserangan apa jinasib cimuni Amahil siapa kepayun payun alega pada motor itu malam patung kikin ciraden alawi malam patung alegot pada motor mustika jaya patung koko jaya dia mau marah malam patung malam patung jinasib cimuni kepayun malam patung aturan malam patung kepayun malam patung malam patung malam ya diri masih cari ngaji malam patung Umara mustika jaya malam patung masih liburan penting Alegon oleh God pada motor mustika jaya Mustika Jaya aduh simpati bager sama Wilu simpati ya diserang apa Umara deh aturan di depan ampun Bapak Haji Nasib ya diserang apa jinasep cimuning mana ya teh mama saya Bapak oleh Umar God pada motor mustika jaya rumah makan aduh bager aduh Jaya malam patung oleh God pada motor mustika jaya Bayun Pak Umar Bapak Umar Umara mustika jaya aduh bager Bapak Haji Pak Umar Nasib yang punya rumah makan hijau mustika jaya doi aduh bager Neng Santi Pak Jinasib Cimoning Ampera di
tepangan Ampun Bapak Haji Nasib Pomar Mustika Jaya Cimoni Pak Haji Haji Nasib Nasib Cimoni adai Deui ayo disarangan Bapak Pomar Umar Mustika Jaya saya adai Pak Haji Nasib Pomar Mustika Jaya Bapak Umar Haji Nasib yang punya rumah makan di Jog Mustika Jaya Neng genep cepat dia deui Ampun Bapak Haji Nasib ayo disarangan Pak Haji Nasib Pomar Mustika Jaya ah non Pak Haji aturan Haji Nasib Cimuni deui Rarigi adewan sapiki Alikot Haji Nasib Cimuni Pinoko saya maduka Pamail Hati alma Gusti yang widi Pamail di sarangan pamail deui pamail Mustika Jaya iya deui aturan deui Haji Nasib deui Pomar Mustika Jaya Alikot pada motor Mustika Jaya deui bagi dua Alikot pada motor Mustika Jaya deui saya deui Alikot pada motor deui mana sayang pamaya Mustika Jaya atau bager Pomar Mustika Jaya saya deui Pomar Mustika Jaya atur deui Pomar yang punya rumah makan hijau Mustika Jaya atau bager Pomar deui anu bager deui Pak Umar aya disarangan Pomar Cenduk anu bager Cenduk Haji Nasib Cimuni saya deui Pomar deui nu bager Pomar yang punya rumah makan hijau Mustika Jaya deui Pomar deui anu bager Haji Nasib Cimuni ayo dia bayar laguna Haji Nasib deui anu bager deui Pak Umar yang punya rumah makan hijau Mustika Jaya deui Haji Nasib Cimuni anu sayang Alikot pada motor Mustika Jaya Haji Nasib sayang Haji Nasib Haji Nasib jadi kiri kebelit merit Haji Nasib Cimuni deui anu bager saya deui eta bager deui Haji Nasib Cimuni di saya garang di papa budak Haji Nasib Cimuni